امشب پرستوی علی از آسمان پر می کشد، از آسمان پر می کشد. داغ فراق فاطمه آخر علی را می کشد، آخر علی را می کشد. رو روانم هم آشیانم همه یا فاطمه. بگو بگو یا فاطمه یا فاطمه. اسما بریز آب روان بر روی گل برگ گل، بر روی گل برگ گل. اسما بریز آب روان بر روی گل برگ گلم، بر روی گل برگ گلم. یاسم شده چون ارغوان، وای از دلم وای از دلم، وای از دلم وای از دلم. یاس بودم بود و نبودم همه یا فاطمه. الله رو خیمه ده یا فاطمه. ماشاءالله بیده بیده یا فاطمه. ای قلم کوئی بردا مطلب کوئی بردا çatıp بخده گریز می مهنتله olup kase sabrim لبریز. Yaz o gündən ki Ali gördü qalıb Fatiməsiz. Yaz o gündən ki Ali gördü qalıb Fatiməsiz. Yani terk eyledi dünyanı perişan Zehra. Bağladı gözlerini sahibe golzare fedek. Yüreğisidir diye bu metlebi müşküldü demek. Niceran Zeynep'i Allah nenesiz koydu felek. Can hayaman nene. Bah bah bah. Nene söylen bile. Niceran Zeynep'i Allah nenesiz koydu felek. Verdi can cane cihan پیکر وجدان زهرا، اما
namerzler tarafından gelenler. Vakit oldu elim hafız dini medeni. Mekselin üstüne koydu yaralı Fatime'ni. Aynen Gecenin alemi gusleyle yorgun bedeni. Ay Zehra ta kefen puş olan ayneye Kur'an Zehra vaktimiz azdı. Tilkeler gelmez o dem. Geldi dile Şah-ı Hicaz. Dedi Mecnun ne düzdür ki eder Leyla naz. Veli sen naz eleme as gözünü mehremi raz. Elini dildir ay Zehra. Can Ammar fegaler az ferhenge serverani aziz erzmen. Ahir erzek merhum Enver'den olsun. Nenenin tabutu yaz ekber. Kapı ağzında dilşem. 4 tane reyhane dayandı kapı ağzında. Baba nenemi harap zanay baba. Ay sevan nene. Ay Khani ne dedi? Koydu tabut tebbetulüm bedenin şahibine. Verdi destur o genci Alevi defn oluna. İmam Zaman baktı Zeynep, baktı Zeynep. Nene tabutu gece düştü yola. Ne dedi? Nene kara günler kızılın sen dedi dinceldin ana. Eli koynunda koyupsan bizi hoş geldin ana. Ya